Dobrodošli na PhotoGeeks kanal. Jedan od svakako najpopularnijih full frame ili aparata punog senzora bez ogledala i neke niže kategorije je ovaj mališa ispred mene, Nikon Z5 Mark II. Pa sam mislio da bi bila jako dobra ideja da uradim jedan detaljan tutorial kako da podesite i koristite ovaj aparat. Biće podeljen u nekoliko delova zbog dužine i detaljnosti u koju ću ići, tako da će ovaj prvi deo biti o spoljašnjim kontrolama i funkcijama. Da ne zadržavamo previše, idemo odmah sa spoljašnjim kontrolama i funkcijama. Za početak, hajde da pogledamo šta se nalazi s prednje strane. Tu je nekako najmanje kontrola. Imate ovaj veliki taster koji je za montiranje objektiva. Ajde to sad uradimo, imam jedan objektiv ovde pored, Nikon 26mm f2.8 Pancake, objektiv koji će odlično da se uklopi na ovaj relativno kompaktan aparat. Znači prvo u smeru kazaljke na satu skinete ovaj poklopac tela, zatim naravno na isti način skinete i zadnji poklopac objektiva i sada poravnate ovu belu tačku na aparatu sa belom tačkom koja se nalazi na objektivu i tako ubacite objektiv na navoj i idete, što se Nikona tiče, u smeru suprotnom od kazaljke na satu i čućete klik kada legne. Evo, upravo je lego i sad je zakačeno to. Naravno, kada želite da ga skinete, pritisnete ovaj taster i onda u smeru kazaljke na satu ga skinete. Jednostavno, zar ne? To sigurno već i znate. Sa strane objektiva se nalaze ovi tasteri sa Function 1 i Function 2 oznakama. Njima možete dodeliti raznorazne funkcije iz menija aparata, o čemu ćemo pričati nešto kasnije kada budem govorio o menijima aparata. Takođe, sa prednje strane se još nalazi i ova lampica koja šalje zrak koji pomaže, odnosno šalje infrared beam, znači zrak koji pomaže pri autofokusu, uspostavljanju autofokusa kada je loše svetlo, i nalazi se i ovaj točkić za kontrolu blende ili kontrolu brzine zatvarača, zavisno od toga u kom foto modu ili video modu se nalazite. Eto, to je što se tiče prednje strane aparata i kontrola na njoj. Hajmo sada na desnu stranu fotoaparata. Sa desne strane imate samo jedna vratanca koja otvarate tako što ih povučete prema sebi i onda ih otvorite. U njima se nalaze slotovi, pregrade u stvari za memorijske kartice, idu SD memorijske kartice, ubacujete ih i vadite tako što pritisnete unutra da se zaključaju i vrata zatvarate u suprotnom smeru na isti način kako ste ih i otvorili. To je sve što se tiče desne strane fotoaparata. Hajmo sada na levu stranu, isto nema previše stvari tu. Tu su razni portovi za konekciju, ulazi i izlazi. Pre svega sa ove leve strane kada skinete ovu zaštitnu gumicu, imate ulaz za mikrofon i ulaz za slušalice ako želite da radite monitoring zvuka dok snimate. Sa desne strane ispod ove gume se nalaze USB port i HDMI port koji je u ovom slučaju mini HDMI port, nije full size, to je pune veličine HDMI port. Hajmo sad da vidimo šta je sa donje strane. Sa donje strane imate standardni navoj za stativ koji je centriran na osi objektiva. Imate ova vratanca za bateriju, povučete ka objektivu ovo i otvorite. I unutra ima ova mala žuta plastika koja zaključava bateriju da ne ispadne. Pomerite, baterija samo malo izleti, izvadite ovako, kada vraćate unutra na isti način, samo u suprotnom smeru, kliknete, zatvorite vrata i to je to što se tiče donjeg dela kamere. Idemo sada na gornju stranu, tu ima mnogo više stvari. Sa leve strane se nalazi mali mikrofon koji je za interno snimanje zvuka ako ne želite da kačite eksterni mikrofon. Zatim dolazimo do jednog tastera koji se nalazi ovde sa leve strane tražila i koji, sad ćemo da uključimo
aparat da biste videli, koji menja način na koji koristite tražilo ili LCD ekran. Znači, možete koristiti kada stisnete jedan put, samo se prebaci na tražilo, kada stisnete drugi put, ide samo na monitor i ima najbolju opciju, a to je automatsko prelaženje sa monitora na tražilo i za to koristi ovaj senzor blizine ovde. Kada primaknete nešto, naravno svoje oko ako idete na tražilo ili neki drugi predmet, vidite isključi ekran, kada odmaknete, uključi ekran, a kada primaknete, isključi ekran, uključi tražilo. Eto, ja ga držim na tom modu uglavnom i preporučujem i vama da ga tako i koristite. Zatim, idemo dalje, ovde se nalazi hot shoe, naravno bio je na njemu ovaj poklopac koji sam skinuo umeđu vremenu, zaštitni mali plastični poklopac, tu možete naravno zakačiti blic i druge neke dodatke ako vam je to potrebno. Zatim, sa desne strane tražila, kao što ovde vidite, možda se vidi plus i minus, tu podešavate dioptriju tražila kako biste komotno koristili bez naučara, ako imate neku dioptriju naravno. Zatim prelazimo na ovaj glavni točkić za izbor modova snimanja, to je fotografisanja. M je za manualno, to je kada kontrolišete sve parametre fotoaparata sami. A je za prioritet blend ili aperture priority, tada kontrolišete samo otvor blende, eventualno ISO ako ste stavili na auto ISO, a aparat kontroliše brzinu zatvarača. S je shutter priority ili prioritet zatvarača, to je ekspozicije, brzine ekspozicije. Tu kontrolišete brzinu zatvarača, a ostalo radi sam fotoaparat. P je program mod, to je jedna vrsta automatskog moda. Auto je potpuno automatski mod gde A je potpuno automatski mod gde kamera, fotoaparat odlučuje sve u vaše ime praktično i umesto vas, ne preporučujem osim za potpune početnike. Onda imate U1 ili user 1 mod gde možete snimiti određena podešavanja i posle ih pozvati tako što uđete u user 1, user 2, user 3 ili korisnik 2 i 3 i opet dolazite do manualnog. Sa desne strane ovog točkića nalazi se ovaj mali taster. Taj taster praktično otvara, kao što vidite ovde na ekranu, mogućnost promene vrste fotozapisa, odnosno automatski standard, neutralni, vivid i tako dalje, koji deluje isključivo na JPEG fotografija, ne na vaše RAW failove, mada kada pogledate ovde i RAW failove, oni se prikazuju kao JPEG, ali ta podešavanja neće ništa uticati na vaše RAW failove koje budete dobili na računaru i tamo ih editovali. Zatim se nalazi ovaj točkić koji može biti za kontrolisanje blende ili brzine zatvarača, zavisno od moda u kom ste, kao i kroz meni možete prolaziti se na njima, listati fotografije i tako dalje. I još sa prednje strane, ono što je možda i najvažnije, se nalazi ovaj prekidač koji je za uključivanje i isključivanje aparata. Nalazi se okidač, naravno, ili shutter release ovde, koji kada stisnete do pola, ako je tako podešeno u meniju, on fokusira, kada stisnete do kraja, on pravi fotografiju. Sa njegove desne strane se nalazi taster za kompenzaciju ekspozicije, koji stisnete, držite i pomerate točkiće i tako namestite kompenzaciju ekspozicije. U sredini, u odnosu na ova tri, se nalazi ISO taster koji isto držite, pomerate ove točkiće da podesite ISO i nalazi se taster za snimanje videa kojim pokrećete i zaustavljate snimanje videa, ali da biste to uradili morate ovde ovaj preklopnik staviti na mod video snimanja umesto fotografije da bi ovo dugme imalo neku funkciju, inače možete dodeliti neku drugu funkciju u fotomodu. Eto to što se tiče gornje strane aparata. Hajmo sada o zadnjoj strani fotoaparata. Pre svega, najveći deo te zadnje strane zauzima ovaj LCD ekran, koji je potpuno pokretan, možete ga i ovako zatvoriti i zaštititi od grebanja, a možete ga i okrenuti napred za neki vlogging ili selfie, ili ako vam treba da vidite sa druge strane šta se dešava kada vam je na stativu i kada snimate nešto. Ja ću ga za sad ostaviti ovako zbog drugih opcija koje ću vam prikazivati.
Dalje, uključit ću sada kameru, to je fotoaparat. Imate ovaj taster ovde, gde kada stisnete i zadržite, birate vrstu okidanja, znači single, continuous low, znači sporo sekvencijalno okidanje, brzo okidanje, visoke brzine i tako dalje. Imate i tajmere raznorazne sa strane koje možete podesiti 2 sekunde, 10 sekundi, 15, 30, koliko vam odgovara. Znači, pre svega za način okidanja. Pored njega se odmah nalazi taster delete ili za brisanje onoga što ste snimili. Zatim imate naravno tražilo i ovaj senzor blizine koji smo već pominjali. Onda imate prekidač koji prebacuje sa video snimanja na foto snimanje i unutar njega u sredini se nalazi ovaj taster na kojem piše DSP, znači display, to jest prikaz. Na njemu menjate različite vrste prikaza na ekranu ili u tražilu kada gledate i ono što želite da u stvari prikaže tražilo ili ekran možete podesiti u custom meniju, što ću vam pokazati kada budemo radili video detaljan o sistemima menija i podešavanjima raznih stvari u meniju. Zatim kada odete desno imate ovaj taster Autofocus On koja možete isto iz menija dodeliti različite funkcije. Ja ga koristim kao zaista Autofocus On i to je takozvani fokus na zadnji taster i s pomoć njega fokusiram, a isključio sam fokusiranje na ovom okidaču na pola puta kada pritiskate okidač, zato što mi ovo više odgovara ovako i smatram da je bolje. Jednom prilikom ću vam objasniti zašto ili me pitajte pa ću vam napisati u komentarima. Sad ide dalje ispod ovaj joystick, levo, desno, gore, dole, ima sredinu za potvrdu. Mislim joystick ko joystick, nema šta da vam objasnim na čemu služi joystick, da idete levo, desno po različitim menijima, različitim podešavanjima i ovde recimo idete po ekranu, birate gde ćete fokusirati. Ispod njega se nalazi ovaj info taster koji kada stisnete ulazite u dodatni brzi meni gde možete isto prilagoditi koje ćete opcije imati u ovom brzom meniju, što je jako korisno. To su neka podešavanja koje najčešće koristite i kojima želite brzo da pristupite, a da ne idete kroz komplikovan sistem menija. Ispod se nalazi ovaj glavni kontrolni taster gde imate levo, desno, gore, dole i OK za potvrdu. OK vraća recimo kada ste u ovom režimu fotografisanja, on vraća na sredinu ovu fokusnu tačku, levo, desno, gore, dole pomeraju fokusnu tačku i tako dalje. U naravno pregledu fotografija ide sa fotografije na fotografiju ako idete levo, desno, ako stisnete OK, on zoomira na fotografiju na 100% da proverite fokus. Dalje imate ove plus minus zoom tastere. U modu gde je ovo za fotografisanje spremno, znači zoomirate da vidite gde se nalazi fokus, ako želite da proverite ako je neka makro fotografija gde vam je tačno fokus ili pejzaž ili nešto, možete baš puno zoomirati. A kada ste u pregledu fotografija, ista stvar, samo zoomirate fotografiju koju ste snimili. S tim što ne znate tačno kada je 100%, najlakše je da stisnete OK dugme i onda dolazite tačno na 100%, što je i najkorisnije. Ovaj donji taster za zoomiranje unazad, to je minus zoom, takođe i kada ste u ovom playback meniju koji aktivirate na ovaj taster play, za prikaz fotografije i videa koje ste snimili, ovde kada pritisnete on ide unazad i prikazuje, vidite, grid. Kada idete zoom plus, dolazite na tu fotografiju i dalje nastavite da zoomirate u njoj. Znači, eto, tome služi. Ovaj playback meni sam vam sada upravo rekao zašto, za ulazak u ono što ste snimili da pregledate. I naravno meni taster za ulazak u glavni meni, o menijima ćemo u posebnom videu, zato što ima jako mnogo podešavanja koje želim sva da pokrijemo, ali recimo kada uđete u neki od menija, imate ovde ovaj znak pitanja i onda kada stisnete ovaj zoom minus ili znak pitanja taster, znači on ima trostruku čak funkciju, on vam pokaže dodatne informacije o tom meniju da biste znali šta konkretno određena opcija može da promeni u vašim podešavanjima. Eto, to je što se tiče zadnje strane aparata i kompletno o svim spoljašnjim kontrolama i podešavanjima koje imate na ovom aparatu.